Раҳмон Холов сокини деҳаи Турдибобои ҷамоати деҳоти Дурбади шаҳри Ҳисор дар заминҳои назди ҳавлигӣ ва президентияш ҳамроҳи оила меҳнати софдилона намуда дар як сол аз он 2-3 ҳосил ба даст меоранд. Мегӯяд ки имсол низ помидору бодиринг ва картошкаву пиёзи кишт намудааш сабзиши хуб доранд ва ба гирифтани ҳосили хуб умед дорад. برای حاصل خوب گرفتن زمین پر قوت کردن در کار، زمین سر حاصل کردن در کار، تخمی ناس کردن در کار. زمین همین سیر دارد که یکم زمینی با قوت، دوم تخمی با قوت، تخمی مثال الیتا. سوم همین که سری وقت مهنت کردن در کار، کلان زدن در کار. چهارم بایش همین که خوبیش همین که سری وقت که اگر نه دیرو نه بر وقت آب که مونده مثال کارتوشکا حاصلش هم نه وقتی به گل آمد آب که سری وقت داده حاصل نغز میگیری. برای خدا بشکر همینجا هر سال 1 تن 1.5 تن کمش با کارچکه یکم ناو میگیریم سورت یکمش دوم سومش هم خیلی تحفه میکنیم خشتا برادر دخترها بچه‌ها مثال سیل کردیم یاردم میکنیم همش خدا رو شکر تا حاضر همینجا خورد شدن میخورن شهر زندگی میکنن دخترها. Наҷмиддин Асадуллоев сокини ҷамоати деҳоти ба номи Мирзо Ризои шаҳри Ҳисор низ дар назди хоҷагии деҳқонӣ ва замини назди ҳавлигиаш гармхона бунёд намуда дар он кишти сабзавотҳоро хуб ба роҳ мондааст ва ҳамарӯза маҳсулотҳои тару тозааш ба бозорҳо бароварда шуда пешкаши сокинон мегардонад. мо 3 гектар замин дорем. 3 гектарда ҳамин 2 гектараш боға, 1 гектараш обчакорӣ, ҳар хел чизо. ҳамин сол 6 сотикда теплица кардем гармхона. ҳозир ҳосилноки гул карда ҳозир хамак дуромадагия худо хоҳад ҳосилноки соз мегирем. мо кӯшиш мекунем ки нағз кор карда ҳамин ҳосилноки ҳамин гирифтагимона бозорҳои шаҳрда буроварда данда ҳаракат мекунем. сокинони ҷамоати деҳоти ба номи Мирзо Ризои шаҳри Ҳисор дар парвариши сабзавот аз заминҳои назди ҳавлигӣ ва президентӣ самаранок истифода бурда дар фаровонии дастурхони ҳамарӯзаашон ва дар буҷаи оила ҳисса мегузоранд. که امروز با سپارش پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان طبق دستورشان تمام زمین‌های نزد حولگی خوجگی‌ها سمراناک استفاده برده شده است. بهر پیشبرد تامین نمودن امنیت و ذخاوری کشورمان سهمی کلان گذاشته است. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини амнияти озуқавории мамлакат баҳри оқилона истифода намудани замин ва аз як замин рӯёнидани 2-3 ҳосил саривақт ва беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосили ғалладонагиҳо ва гузарондани кишти такрорӣ деҳқонони шаҳри Ҳисор тадбирҳои судманд меандешанд.